Odi mako beka ho. Na so wutra nya yie. Na so kusie mpie. Ye ni dantamru so ya danso mu ye ko akoya nim ye nim te na ye ko na ye di akọ wo kiti kriki ye si akokọ wo mu ya ye ngoro ne mpaboa de biada no so ba pa osima ensia e was Sompa 93.1 na seki ebedi atwaguo e was Sompa TV no so no eno ada me mama hwefo ne matiefo nyina nya ne nteye se ye nsiesie kakra e was Sompa TV no eno nti obi antamu chuku mrepesem no ye bema mo nyina da mo afili benze kama asisi samapo menteme ho ase eno ena de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni ya pen poma sibire nya de ama kama ni nyina nkamfu ano ye pese eno masundua bua no ewo Ghana mem enkanka asante mema na yemfa akwanya weso na yemfa enhira kese enkoma krobia sante kotoko hene do de krawe eni kruwa ngoma soro no asante mawura eno no medika kan kire na nanom ahemfu bi se se sante kasa no ekan se do di akire sua do di kan nante de a na nanom ahemfu no bi no se de otumfo se tu nyam kese wo kan no kure na nanom bi nsua kan na nanom bi ensua kan na bede ebe nwanwa se chiame a wo wa himfie na otumfo kasa wano na obedidi atem efere aniwu man you need to bow down your head in shame tino ya na nya wadwene se sabia kusabia nya do dibre bia wo wodi besisi obi anasa wodi bedidi na tem emwa ebe mwa konwa mu ye ha ene wiase ma nyina se dabi papa wo yemmo na baso efiri se wo ya asumdue hene ene kura metatre kura me de aka otufo ho no ya asumdue wura onye ni paketo asa na ewiase nyina se papa wo yemmo na baso se wo ye peacemaker efe kwa eno ti se wo ye nana na se so kandifo ye peacemaker wo so ye hwan fa de ye ho te beduru baabi no na ye tutum basa mesi medika ga je so obi otufo betunu bia no ya na ye mede da no ya na mentimi kura na ye mede no hini bia ye betu no mebosoroku ama obi atimi asabi Sompa Asem Mpe Nipa no a se ye sisi nko ade wasase ye je fa beda Sompa Asem Mpe Nipa ye be pa asem no poma sibire ne de ama kama pa ye ko akoya nim ye nim ten na ye ko akro ene ubeti omono asam wanka sa ena the nation sank onyama won noki producers ye no omudi djuma ye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so hwa ena ye begina kokosa chi yabo Fletcher ono so edi djumadie so ewon kran ya ya tena eno no so ebewie no abepiem ewo kumase Sompa Asem Mpe Nipa no na se wo ko master control room wa MC a wa abrant your friend systematic press wo bodjuma koda no wo bodjuma papa wo ba ye se wo si chinchim na manfidie ne kura kama kunkun nyina agya isanse obi wa ho nimu bo so ba bepia hado ya mawo na kofa ahom tesema ba systematic press wo ye adwuma pa enya asem ketwa abrantia ye freno beda ponsa ene osika brantie omunyina kaja gum ka kire wobi ene chief technician nana yaw omunyina ka ho ena eso na Sompa Asem Mpe Nipa fa ne tampa na wodi from medical ka to free fiada kosi ne juada so e free non so kono no crosso no adaje nipo so ene ukuo eyo brayo ko abrabono ne bo enye hizeu abrabono emu akukuru hwiase any more bena ubedie no in every genuine success in life no there is a setback akwansidie beba na akwansidie no bedai na free so kwansidie no bedai watumi apem ede akowanim age se Sompa Asem Mpe Nipa uba na ubetie obrayo ko ni bi na oso watumi de bi abobra na prophet Kofi Boateng wono ena ene no ebedi djuma ewo obrayo ko djumadi ni so no ene asembesi fi ha enya asem ketwa kura Kofi bofum pamba ma
asuketu am yi pebre na ase Aboagye Sompa FM. Ti fosuo mini funtum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi ewo ya twam yansa ne akosa me na meti atwam de Sompa Asem Mpe Nipa kobosha asade so kansampia wase kampian wo kiti kriki yase akoko mu ya yengro ne mpaboa da biada o masa mo bibia boko de ya bibia boko nanso ohwe no ma bi na ekoso Ghana enye boko sa na nyankopon de nkode akyeyen okay na kaye ni ayaka ye wo man muti se de na wo kan se ye na opim so o di ne tate ba kwa ka no peacemaker na ka wo mo di akire no tina meka se aka de aka ese ohwe de sensen wi mu a yekuma se asa hankwa na minimi se tia ese obi e ton ne no ma de ope no e na oton bo no ese a ukọ sebe izongwa sa nsu a sebe e vortex no ya me ankasa my experience bi ukọ a price na different e na oba ye nwa santefo mu nso a omo so price is different de ekoso kuma se ya no nti nsu no sebe mpredua sanya no nko ya ono ma bebre ho na nipa no kofa ne no ma ba ono ade ope e na ode to so ya na kwakumoku kasa ansem wo ya ya na ma fujiji ro enu te mre bi papa ya obo ni din Lawrence wo ye bi ni ente na se nipa nye o sa maka cho se democracy no ye nko ano amoaye ni o sa democracy na ye ka no e because nipa na eti o manim na mamra ye mra batene ede na ehu de enumwa wo Ghana na se mento aba wa ye se dia mento aba nipa ni mpefese ade wo ye no se nsu se chekere ena madafu bi de calculator to de to so to na za onya profit wo ye za wo boka wo but nipa da se ni pemfasubum enu ntimi se ni meto no 7 previous a wo de fasubum e bu nwie bi se na wo te Ghana body yin pontu free baby a banchi yin pontu free baby so koto fufu a se tie ni dum twa no na we enu ti na me ka che nipa da se ni se the word idea e friend kama no e wo ho no kama no se munim de we kama si ya kwaku na wato kokwa ya che pen kokwa ya che da bi se dum twa one seed na awro Sompa FM ma me ka kwa semba ko na enwumire obi a kontri tirim Sompa FM nyame hira o man no ye ya na yeku yetimo den me na me ka kire me si Ghana yetimo den especially Kumasi ya yetimo den Kumasi ya anu ti de be ka che nipa da sani se edu me bi na wo na so obi ne dan ahye a me nka so omu nyina obi dan ahye ana obi sto ahye a edu me bi atrase ne bu sase na ye dan ya wo se so betimi hye na de hye fifi ahye busam komu ye ya ne Ghana ye no ma bi asi kakra bi ne ye nyabuche ne trase bibisi a nyabuche ne trase aye de nko a ba yire om ko fan fofofo tachi mai ne kranza ne de akeka ba yire fofofo so oko Asante Achemagogo ni elodu body a ye digu omu no akuafo mo de o ma se mo bo anyame hwe wo o mo kwa akoto ne body o mo sesa de ba no anyame hwe wo enya sem ne so bedu anu ma ne wa static kekemu nsem e de ne ba koba se Ghana yete wo be restaurant o se me de ma de wo pa top ajai na kwa gusto bia make bo nko e de ne na be na kwemu o se asa dollars na de ba ye dollars kosro ena yi dollars ne kosro o koto no ma dollars kosro ena ye nya president John Mahama aba ena wo te dollars so man de ko form eno kwa ye sa bon so wo eno man so anko form abojefo nusu no man so anko form o wo da abojefo de form nto nche kwa ye ne ye te o man mu na dollars ye ka se o koto ade a na dollar kosro nti na ma me so no ma kosro dollar ye te ba form ye mu sa se no man so te ko form obi ante ne no man so da it is an as normal dollar and as a normal be ahuri koso ame yaw ye te ko from se eda from kra na de ukoto ade de beto ama no na e beto e je nkoso preko ne yentrem because nipa ne eti o mamu no mi de bia meka so wo mo didi president bia wo betre o mamu atem bia no won kasa weni busa se na wudi atem no na wo ma mi bia na se wo nua bi wo fa bi eno ma bia wo to wate so na wudi obi papa atem okay ano den yensisa Yo, check very shito. Okay. Ne
wakaja gum waye normal bebe sheto pa ye de gudwama so ne ade ankola ko school sabi wenya afi na ko bubu e man training ade na abo ne mentosi apacha bia koto vera cheto enkodi shito bia ma yemunya ya koto ve unko ne ye ntro vera mento vera oni ade ne bo no koto vera cheto kwaku anokwa sem se ade a ye kama no sene ya kan ya hun se wo no ba bi kasa se wo pe no na se wo hwe no na de ko wa kumam with the prophet was with the program here the ko wa kumam prophet jame de ko wa kumam nya hu oba no de ma flow oba be man flow be bia be hwe ye wa ko oba ye wa ko no be man flow oba kwa kwaku nyoma we di onimu ye nya ne animu o be man flow oba kwa na no oba ne kasa na oti ase mo yawo ukoda na ade nchen ya ubon pa ade nchen temu so nya de pa kwaku nyoma we pa ayo nya oba prophet isre and ye ko anim yo ade de na de fresh na efe yen kan ko ade efe bia so disika ka mi na make a show so ma ye disika o ma ja pa de disika yawo eti yen kan no kure na na ni pa bi de mo bi se to kai ababa wa bia mebi busa se dia ben na wo ya na ema ne ho eye ne da wo se on de gisi wo kai ska ai se busa no wo se on de chi se yo kai sika se ne ni age on ene le wiase wo pe ono so de no obi so de wo ya ye ka se keka next debate topic ye ka se keka ma no wo no ma bia obi ape o ni bia ho ni bia ho ma no obi ape obi pempa so agro se de be kompa so gwen nyina na edo nyina na aye kwa ho so for hante na ye fa bi tete omna samadi ban nyoma se ayo ba ma peter of moonlight omna samadi ya na akano emu ye adepa de ya waye adepa de mi de bia me ka kiro ye du me bia sika ne ni ho na ye man bi sa ma me ka sam kiro adepa de yawo na ka wo da duane ne ba sa ayi na soso mesi be ma bia opon okwa adwuma ntembia no ne yire ho ofe okofie ntembia no be ma bia opon adwuma okofie ntembia ne yire ho ofe efi akono okay na de anya so de anya no wo be kono anu bia na ka ase no obosu osi hu koli na be ma wo mpa wo nkofie nko dada bi efi anya hu ne yire na ne buafu enti wo ba bia oto a ma okunu ani nyifie okay sua sa de no ne ja no utwa no ne siesie ho ye ya yanko arafo ede yokuada edu bia na de bia ese de ni nyina ne esua de ano no ene yokuada eyo brayo kon arafo abrabo no nafomu abrabo no enye bete sa nanso so no se wo mu ani eye den na wo sinkete se wo bra no obebo bia arafo enyoma betumi akonkan ede amawo obra yokoba ya omafo dodo no a na asua mu ade a asi wonye ade bi wo ho abrabo no enka wonyo nanso so no abra no na fom obra no na fom rofo ene eyekuada obra eyokon pa oye nipa Sompa FM Sompa FM orofo obra yokun o na sedie abrabo no esitie no de wonya aboafo na abrabo no wantumi ammo ena de wanya boafo no so de nsa guniti orofo enen no obi na adwen so obabua wa yire ho no mu awate enen no obi na adwen se wo bepia na wa mu adiye wa yiwo firi futrom amu wakosi mapoma so a orofo bi wakoma ma na mu awate obrabo enafom kura yene prophet Kofi Boateng ena etwebetwetwe nkomo ewo brayo ko dwumadi so enewukoi na wono anesan eye kandifo ema step of love asode oye nipa papa se ye pen kura ne na baba twetwe nkomo ye brepa na papa ye ka hunhun asemo a oyi ni firi mo Ghana ha enye yi kura prophet memo akwaba boss mbato yebru kada chie bibia boko de boko no na prophet obrayo kun
ampa abrabon na fomo papa say ye kan prophet Kofi Boateng a enye fitin ya na be ye prophet yo Oforisuo ampa wa fa gemu o papa prophet wa fa mu o papa prophet Kofi Boateng free kuru be so pepa se o mi free asante afija ase akurubu ho ye frɛ ho kokwaso Sompa no FM. ho na ofiri o maame kuro no ho za maame kuro e na papa so ofiri asante asokore ene se ne hwa noki prophet sakti ni suku wo hefa Mr. T school wa yi pankro no ya abrabon wa ditinhia kakra papa prophet yentie nkomo Oforisuo yabede nyame ase no ye na nyame adoyo ho da amen obra eye okwampa Oforisuo yankama ne nyatintin pi no me shase wo shumeka asa na ko school dabi mi kuko school no ewie ye no okay se enemo mba ye dia anti na se enda Sompa FM. na se ejesa me shase wo shusan nti o ka shumeka dia se shusan do mo bo ade kokko no na mo bra na mo bubom kokko za ta ye kwa dia na ayi na ne de kotrek free kuma se ya e ko sunyan ko ye shumeka ene yizo prof intio nti ye free afidase ina be se ko sunyan shumeka na anya shumeka mbabu eye die ye kuta adaka ya pam chale anki shampaboa e waya ne aso no bi so nti ye kwa eye obi ekiosu bi a ense de na ekiosu papa bi na ja wako akosere enokura eduru ba bi a ompokura mfa ma nti okosere no mde ama e wo sunyan ho nti ade atia ajana nko asole na isha na enga kranka sa ebo shan be 6 years Susan wonko ana ya na ko ana no na fofo me na fofo anu mo ye kurom ho ta ye kwa ebo ha nipa be 6 nti obi ada ne kiusu nti ade achi na pa na obi a Sompa FM boss mo ko adwuma anu obi anamu nti enwumere bo be no nan eni munum wa na yina ya sa bafie sa na ne ye na mo aduane die ne se mo gigi sika na mo anu aduane ana obi akoto ne de aso onim eduru ba bi na se ba obi be twa nkra sa na ga de anu aduane ne nya na ga di na ona mofo na ono mgo susha no omso wai ebi wo ho okay ebi pina wo ho obi amfrim obi nyina wo na ya na mo botaa ne se mo ko pesika no a mo ba fi ade na mo de beye na o esika kura kwa Asem Mpe da benya na ya hantuma afa eye tutu bibidi ya ene mu o se sai nwa kura we obi amu de nipa be katiro ala o san kura wom emre bi na o mu frɛ me amago bi o mu bubu tire se mi se mpa bo ma na o sunyan ena eye o madam no o frɛ ni o apprentice ba ko no no asesa mpa bo ano atwa ogumi so ena madam no ka se ade ntina ayesa o si na we ono ye hwan subeka boy nso de mpa bo ebo nana ayedai o so di obedient na ga bendai Sompa FM. Uni hweka so obi krom ekwa bi so no sika wom de na so se de wo kan empempi sa na ya na manfo adwene ekire wo no na no ebu abamu ana papa but ehokra no ma nya adwane yo se mi gusu ye de bia na meko but ba ko ebu mama mi da adwane ye ne se satam yira me no agabne to ti si ai satam nam na ma wale no enti me ye sha na ofre be fon so ti me peke
abrantie bi ye o ti kusuya ne panu wo sunyan entimi me sha mpa bo timi sha no na ono ebusam se he na mo de sha fo de mo na mama fo fo so akese na mbete mu na mu wiwi adam so dabi fun de ya mi am ya no so dabi fun we me hwa ebi fun na se mu wiwi na mo so la mo ti kumase mo so klase na mu na akwata mu ya mu firi ba mu bedura na odidi matam na ma me were ho ye na mkata mu sha no de afi de minye biem tibe ka sa tse nanim ade sha me ko hu me akwanta de agu me so akwana esre me se so ga tse unye biem nya na ta chiwi na mde ho pressure di bobo to be si fie akwa sa fa ka aba kuma se na be jaya sha ni bo na jaya sha no to aso yo ye mi jaya sha ni bo no na be tu nsuo na udi obi achi ana dabi nsuo wa na utu KB Water Services from Sai no and I'm betting company na tu nsuo na wa na wura mnani e kwa de ndena ke de ka na netu sa time de wo free shan ba de na untimi ntoka o se ya de no na me ya dom ama me bi na cha na fo no wo mo a wo me de ka na bae no anka me na bi de akiri nti me na hwe ka no so okay nti from Sai no na fi de na be nsuo adwuma na wo be nsuo adwuma no wan hia challenges bia so eno so akoyi obi adwuma chana fo a omoni ayi se de mimi na die om so ha adwen no de me be nya ha bebri ya chimi tumi se tini achi watumu se eduru ba bia nsuo no obaye na ma obetuo no na ma na de sele amana nse mutuo ko deep na munya ebu ha na koya hayi nko abo nko ntu obetu awie no na amana no eyi ni nsuo ni na ko ba se nsuo ni mu a se ne ka mfiriu obedi nsika Sompa FM Antisa minim se na muni machine a mo de be test se ha nsuo wa ha ebu ha o de be test ya hwe wo se nsuo ho batu obetu no dodo na wo behu no na kwa ngo basa ntu de fidi tu mo wantasa dan chintum na mu wabam dabi na wo da kwa godi dai ko ba no sa na sika no company na be refund ana se wo na be pabosin atua me ya na se me pepe sika me sa de ko tua na chana fo na wai so o mo de me meji a o mo a percentage ana ya me metua de ama wo mo okay na pen pressure na ye chi wutu mu wa bra ko tunsu ama amde bebri na ne ko ban sa dia ye discard ma de ni ko aso di ni nyina o asase no kwa de nanka asase nanka ta na yu first de na be bia na basa fe dia tire no ni mo kwa ne ma nti we ya musical media sa after nsuo na adwuma no so de na aye biem from nsuo na adwuma no na mbedi sofo no nsuo adwuma no ufiri nsuo na adwuma na mbedi sofo Sompa FM na se nsuo na adwuma na unyeska papa enti sa wo ha Sompa FM na mbedi sofo dabi sa nsuo na adwuma no mu ana ofre na mu bae anti nyame na frɛ wo papa kwa be no fa so frɛ wo ofusu wasam kase na ora ba betu dwaye wo anga de tie nie na me obi a me nkwa sɔre ewia se ya me sa sɔre amakwa ne asɔre anyankopɔn ɛde afamanso aba no asɔre bia no ho me bidin wo na kyerɛ sɛ wo ya changefo kakra papa me nkwa sɔre asɔre bia ne ho a me kofi me bidin wo se makwa sɔre wi na me bidin wo dabi ho no nya me melai dabi ana na menye saa ne ma no kura ni dabi se nyame wo ho no dabi ti ekwa be no fa so frɛ wo enso na djuma na megusu a na me ye na djuma first na me ya ekoyi no afi de me ya
me ya na afide enkoye nsuo na dwuma no afide na badane ka na badane ka na abadane ka but me so de me nko so de nyina kwa na me bi a me so da ye pa okay me so da ye pa nti one day me da ho e no bi ka tell me say anka me say me suma so obekọ dia di ska nako anu anu no but na me nti de ono no pese o ye dey o kana se na me ni Sompa FM enti ban ti ase efi ono ade makọ yie saa ade ko nti a e kana ba ram sa we tiri mu no enti afa bia me sa so bia ne pa ko nka na so ma ka se me suma wono a wan ko le me mi sika na me ka se je ko na wan ko spa no e sika no ma no sa sika fi mi sam wona kan se ka se ye dey e ba ti kan ba ya enam ko ba bi ti ko ba bi no mo ka tell me say asa me yesofo na no ye ba bi he me ko asore okay Asem Mpe on se abrabo no gba na hu se eniema enkoyi na afa de wani abra so yes ti ko ba bi ana o mo ka tell me say don se meduma bobra na akomani mu a e wade no mo apaminti me ko ewurade adwuma sata no atua ho kan nyina bi dabi na ne ne obeda ko ye nyame Sompa FM Oforisuo me ya hot papa mi dwane akoda school de mu nyina somebody nka ye adwuma ni bi won se efan so na nam kuntam ye mpanifo adwuma okay ti bi ko ye disi bi bi adwuma disi bi adwuma wat batim it was not positive for free kurom ina me fie straight ono de no so ama ti na fi ne mintimi na fie school dem oh papa oso asasi unim no oze nsuo wom tata so atua sika ona so betima ye koyama na nzo a anya afidie ni tuo afidie ntimi ka fom ho ebe ya mfa mutiri ntwedade no de naka wo wow orofo wo bra yokun ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo no madika ka twa brabo no enye bete na de wafam toten kura no wo haw bi etete no amanie bi wonamu no amana obra no ayekon ade ama no obi akwa Yesu maker odwen ne ho ye totompa bo agu ne so etianya nwanwa se Yesu Kristo ye tenta so agu ne so na abrabo no so wafam na ye den a eno enema nyakopon enso ehira wo yanko ne ne doctor Nana Kwame Aduna etwetwe komo simadu so emra sisi a na ye ne prophet Kofi Boateng ento aye komo twetwe ne so ewo brayo ko dwumadi ne sanse abrabo no ano de ne pa na se de ano esi ede no orofo se wo ya akoda na ene afie na wo ba bebo bra enye wadwene se wo bra no wo bafam toten eye den ya obehia kwansidie wo kwan so na saa kwansidie no a obehia no se wa ma waba mu amu a eno mu ena Nyankopon befa so obehira wo eno ti sesia no ye firi nsuo trum no nyame afre prophet se omra me ye na dwuma enso still wodeka obeda aduane kai asefoforo asefoforo pa ye ko ne ne doctor Nana Kwame Aduna enko twetwe komo emra simadu so sei Nana Kwame Aduna ye kanodofo ebibiduro ankasa ye de sayade ebi kura papa na oye say spiritual man on fanyoma eni agro kona so ye yade be ya agese ni franko ana eno kan ya na mani ati agye no doctor memo akwa aba yemu maame memo akwa aba bibi aboko de nyame adom gina me na so sa Sompa FM doctor Nana Kwame Aduna panipa na nsamafo gi number no ya omofre pa obi obefre bia was be ya de nam se tumrika kwa na wo mbo du pa so microphone o tire mo kwa pa ya na ubetumi ayo sanse nyame na ye na me na me nam wo so du ba bia do nim to ye de ni gina kire pon so no otimi tuto doctor yenti we me de ma etiefo nyina du
yewura kurowura santemewura opim so adu mse na dam no de so ye afi me krom hima na yo pokua adumanya hima me na dun no kunwa me ma bibido chama na preku bi je bibi me na do so me metie fo na hefo nyina adu na kwa me de na me kra se me kwala so agree ko ma ase my number is 0246 24 13 50 0246 24 13 50. WhatsApp number is 0549 54 94 0549 94 Nadina Yamokrasi, Doctor, Namina Diana Chem, the medical chem or the woman. Obidro. Ya dear Mintimina, I say so Ghana, I yasi, and Yenifra. Ya did be a room, Mitrete. Me hear dear so many now to David. Obama Maso and Son who are now, ya dear pass say a taba mopai tre. From Yadiano. Out of Junker, he and a soak swamba. Now, Munta Mashes, the idea me pay parent, or may I hear Robin? Catitano, me pay papa, and then the idea and time one, and now was Roba. This is Chinese and Monimia. The idea me pay parent for the name and 10 times, or may I hear Robin? Catitano, Yamubraman, Mufomra. The cell be a quote you any crony, a idiot, Mefanoqua. Bruno. And the Frank one, ya did be who yet bear, maybe we see some sense in the Vanabra. Metin tea, not more check it. Is the idea? And I may if no cry. No one brought yet that, Madame Catcham. It's the bring yet that. No, you could see one to Z. I do not want to say woman, no, for a so called young to woman. A bit doing no crab, 7 minutes. A best side, this is a doing yet that. And you know, Papa, would about me better. And a woman, it's a king, I say, of a say, a first say, can it is a quackuma, quite is up as I dare for home, and as some for no trust, I say, me killing your home as is here. Sompa FM. The next match, Papa, and friend of us was 2 minutes up. Now, just a doctor. Kidney na ye can ya na say sadie na ye nza me say we do na ba wa ye ne fura ho ye na sia tatai me kin se modon amodon kre kama na me ma say age ko ma se na me say dem city so enu bada bia nya dem da bia me na mi ko mo ma say wo me ntem o nya me ba mo ntam am so wo ba ifo am so me ba mo ntam e me pensa na doctor se me fa ni pa no doctor no say obi oti abadru bia ya na ne wo wa fa anya lokure sa make na che obo sesi am na ye adwuma na adi hia enya dompa okay of ya de ba na hwe na edin ma wa manam fla de nko eni huske ni e ya bone oba akatua dina ya fla sasu ya akatua fla sasu ya bone anko ba ka ba anko ba ka ba aka ide de so you don't me jaro ba don't me yan mpam ala don't me chiso no ba ye na de pa ye no pa me che obi si ama wa bo say yes bibi wo so because I'm seeing conform me gibi na be for branch until me tell me man ka sa kakra me tell me man go me tell one na come you do no come you doctor I was so your problem mama I want the of I want for your member there's a bit more and ya no mo ya she ma no me see for your member me be more sister bi o si woku enne da se no baba woku ye no papa no Sompa FM me do yele me mbo power ma ho unsu be me ma ho unsu be ma no wo po ide me mo ho unsu am for this na mu ya ba no nye do so me ye so enti me ma ho unsu ya ne se anko ya amunya awodi no me se na me nipa wo why e bia no ba no ya de wo na wo ni okay 2 e bia be ho unsu ye 3 ya wo mo ni nyina no kondem demi awodi demi timi hwe obi o nyame ayewa aroso ya de ya nyame ayewa obi oni nufo ajo mi ko mo nufo che no ene ne mi hutumi ene sa da mi de ka men ene o de se ko nyame ayewa de mi nufo se o ba mo ma so ewa na che do ba hoda
What about the Asem Mpe? When said they over 2 power, said them city. It's me tell them cry, my bank has a crack. I show. Oba Bania Fro say. That's your friend, Nature. A chair ya quite. O papa ya dear Ben and Pimpy no do baby no sa one can say your one. Oh, dear, no one pie stroke. Stroke no. If it's a good one, any need. Baba, papa, say, what's your plan and answer? Okay. On Saturday, Joe, so when I had to go off Joe. With a hood sim, Baba, my papa, say, what's your plan and answer? And I'm person my catch a tear for near her for say. Oba doctor and I call me a dinner say, and now can I call you consultation fee? Oba your card, Oba the moon is straight. Sompa FM. Or move us on bed saying, Doctor, so the on Pesa. Oba na wouldn't be crying out Kakawano, Nipa Hojimana away. In 2 bar, a yakasa. Oba swabbing who doctor and I call me a dinner and casa. And now I could move a answer, walk out of Huna. Baby seen so. Baby seen so. Or what that German I had it for. Yes, okay. Doctor, na mami ya mebeto no why you been bibia kama de no home yan si so. Still first can my. They don't know what they are. Mami ba wala o so wo bebe mtu ba ye mu duaburu sechedumase. Ena obeseko ayi bebe a mo hwe ayi o mo bibiduro mo check we mampon. Wo se bebe wo hot mampon what we go fa ko. Ena ye bo no buy. Ejan fiam kunu ni 9 years. Sompa FM. No be nyaro, meto 15 million. Wo le tuama me. Na mfa le na wo yade. Me ka bi o TV ho tie me. Mfa le na wo yade. Wo se de miniska. Ejan no yi fa fin ya to. Aka makro ejan se wo se de no ya to o de to me bench so de bitima nyaro. Ah, mami. Mi busu be bi kire no. Ena de me die no le. Eja, wo so bi a no na fe bi ano ya. And papa, sir, no go for because na chichire. Echiche so fa. Echiche for momra. Echiche ya woman ya echiche ya momra. Ya de for no. Momra na do nya de. E de say de na do nya de. Kom, enso mami. Medu skasi opa tuya. Afa mami wo mobo. Okuku ahmu no. Okogalo se o mas okwu. Na me ye do no. Na me ye do no. Nti me mari tell bed of him num. Asa me me do am ko. From I feel what you say man. I'm just saying myself me tuna so. Me say woman na do na so ye. Mo ba, wo ma fin kan kwa so ba no. Wo mu si. Oh, wo na mo mra. Wo be ko say abusam di na wo ya. Doctor, ena mo te 550. Wo fe ka je tie ba ka di 550. So, toto be mkuru ho a. Mra, ena office ayi ba, eboase ba, wo be 6 car junction. What we say na kwa medu na e wo station tell station e na fusunye ba we be so for life na offer agrica o so be si nubishi we si nubishi we the ayi station won ya nubishi won be so pe na na bi na hotel lazar what na we be to na chekra ba mo tie ti mo ma ma yarsa go ma yar good dem mo nya fo mo ma na se ade ntu me se ade ku me we o se satugu eti mumra na kwa medu na mekobio na kwa medu na memedu na mafo agi atomo oh me no do de ato nche kura me no de ma Sompa FM sa ya mafo agi obi aba open free eso na nye free sa en kwa so de on mutiri mo de kakra o di wa me se de me din chine edin chine pa 74 years say me ni bakatu eso stay me ho dele me ni be ma mi ba so be nyate me ho nya fe nkwa ba se me oh da phone watch me ni pe ho nya fe so nkwa ba se me na ukuta dem pa ni paper ni kwatentri kakra na no kwasa kwatentri kakra sa ede ni abehu so ena di hia me se nyami hira onaja ye na yem do na no be ka che nyami hira ayemi da papa na awosika na awosigu so nti mo na mo nyesika chiri die na mo mra mi na mhwe asujafo apotifo ahemfo ahema national security nurse ne mo ba me free efise ni panko hu yami nti mi se mo ma di ma yarsa na kwasa wo se sayade na atugu ani frank adam sayade atugu me sayade atugu me hwe me statugu obi en wa ene me ka che se bubi yade ya udi do mo na pa awia enu so hu se eye adwuma doctor na wasuma sem ne se ya waduro no de kanipa
na miensa na wa hunu results nyame wom okay babu se mu gimi dia mun na wudo kura me dia wudo kura ma wa me didi ntu uche mumra dodo no a pempi ya no mu complain say uma ya duro na fia ye fe ne ye gya ye na school na ayi wo se ya die bia he wa ya mo ya die bia he wa ya mo eni fra ko fe ya mo na ko ni me mani ye manya okay mebre eto ade ba chine to na yira he ni na yira eje fere na yam na fere yam so ene so bo sisi wo mo bra de ba chine sisi ni ya prince enti ya mu u be ni na ofe u mi ko ma bi mo bi tuntum ko 64 u nyamle so enti mo ba di ma ya sa okay nana kwame adu na doctor wo say bra na me yade no mesisa etugu na empempi no nana kwame adu nana sema wo kan se me fa sen ne mra no eni wade da bia metaka to afidi so wo se nipa nkwa ho hia eno nti bra no fa duro no kan enye sika sempi enti na oye na dwuma Dr. Nana Kwame Adu na anifra wontumi ensa nanso na tesu obi ani so meji sesi a etan ko ni franco anifra dia aboa no bia no mini ho do na mi ni eni oni ye wisi pa na eni wisi pa mewe okay memo ku bia fa so be yan koko me vele koko fufu oni so a memo do afa so be yan Doctor Osa make sure say bibi kraba obutimi fa binya no ba beje so Doctor FM man to 0246 24 1350 0246 Doctor ya manu ye nto ye boase eno ne sambo do ide ma manfo no mafa so de aba gre ko ma se 0246 24 13 50 0246 24 13 50 0549 54 94 0549 54 afa me what's madam be friend minyam ele se fridge me wo fa se ba ko no wundi ya de na banana enti ko se be ye di minya ba ko na wo agri commerce the friend ya na ne ye sa friend so ne ma ni di hui enti mesrem mo me be wie okay wo ye mesrem mo wo ye miensa minya ma mienu ba ma mienu se fridge me wo fa se ba ko mo fa se no wundi ya de na ba le ye se be ne chema ma so ati mesrem mo me jame mate maame obi beka se asem ya ye kan ma chefa enim ma omo ekwa afikyire ntimi mayi no eduro wa so ye ma omo kwa afikyire mayi Sompa FM Sompa FM okay okay ensansa mesija dia hu ni pa udi bia bra ni pa wo yemo bia e be cancer unufu okuro de bra okay no tin se cancer na ato unufum wo mojam kura Dr. Nana Kwame Adu na se bra no di aduru be kan agri commerce ho na Dr. Nana Kwame Adu na enso ewo Dr. na unche ni pa bia ye de ye me nchi a ma chia me fa ko fie sare wo boma me chia no me na dwo me tin nka che ya wo tin ka wo frɛ me okay na ye de Dr. Nana Kwame Adu na ebesie nyame ya adwomo na wotwe se ne obate doctor nka ewo afidie so yade bɛy na etetew yade bɛy na ɛhaw ye kɔ Dr. Nana Kwame Adu na ho na wode aduru bɛka na etu na wode bɛka no na miensa pepepepepepe ese results eba na ayaresa so etumi esi form obra yoko abrabo ne bo na form kra ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe nkomo obra yoko dwumadie so rofo abrabo na form abrabo enye betesa o se woko hu se obi ayeyie a rofo ya ne ho nsem enso edoso akukuruhwi ase ni mu anim guase na ne wotie the prophet ekaya abreho prophet nti ekoduru se
nsuo tuo no so de ka beto so apapa Oforisuo de na Yakopon ma otu akare nyina na de tie nie me danam sa so da ebiem ene discuss ya minsem se e ka me de no memfa nkotuatua na de yesi menkoye no menkoye nti Oforisuo afi de ade chin ye edi nansa edi na wotwe na adwuma na sa de ka bae na amanfo sa afrefre me sima na msa nyinya skadi nyina edi tutua meka na msa nyinya bi kwa de top plot a me sa se me si da nyina na emu no msa koya atode wanyai na dabi se na hana ne nso mu na ede waso da ya ma Yakopon ayi wa firi saa konim aza ka otu aka no twe ho na akoye nyame adwuma no wo de wo Sompa FM se na obaye de obetu su etesa ekasa ba bi mana Oforisuo ala o sem ni se emre bi misa so daye me so daye no na me taduane no me taduane ma me 10 cedis nti me tumbotom eyi skatua me to ha skabia nche ho me to ha skabia nche ho ngamsa ko to chirin so a skabia nsa nche dai ensa ni ho ahoda me ni tiye ese firi kwa ko ene ne manyina sa ye dai esa sayere ye saa cham de na woneka dabi ne mu sata nso jman to port be 3 ama msa ba tuntu ni nyina asode no sa ba tom port ni nyina ama na ka ba ko pe na firi wono ka na de adwuma no so ton ya na chana fo no koy mkoja omuko mkrao amno mtam tete adai so we nti ene onya tizi yo na do beto aduane adi kura papa Oforisuo ba bro akoma de ma achewu aka be gumi so yase agro ete chana fo no ko ya chire de na wo hye da ni adwuma bia dabi na wo sika kura so didie esa ho na sam no wo no ha ntiama ekana esa be gu me so no na de se mini hwe se ate de ese menkoye no eno na eso ye mezu ni we asoro kwa mi ko bi da na ne ka yo se ko gudi sofo na be le de kwa gudi sofo oba ta se free hefa ya semu na hefa kwa na de fa akwara aboni awo obi anim se wo openu se mo obi anim se ne papa awo gudi sofo akwara ma na papa so ba bi di yim za to fo no ya semu enti o hwe akwakwa o no fa so ya de na ho akwa na be ba so le no ye ni mo dada obi aba nti ede na so ntimi ba mu mo enti wo mu afa de ade no na mapem adwani nyina agu adwani nyina na agu no enti na je se anka mini hwe eya esa bi ma se meye nti me sa de da so da ye biem ana ya sem osofu bi na wo e maduma osofu Clement na kura mpogura tu owu onu owu be sie go nyame fa ne kransi amen na ana ya tira me se me nko no ho na omo mpa ye mfa ma me nti e ho so na mka beta ko mpa abo nti mo ho a ade tie no no asofo na nkata Sompa FM se ware se me mra no mo mpa ye ma me nti me kwa ya obobo mpa ye ma me na kwa na meme ese me sofu bi ate I see nti ade be tie me sole afiri mi fi aba ho no na enipa asara ya to mo bayi akasre na je se nyame na du omo nam eno an no prophet sesi no se me hwe won sem no a asode kakra ba wo so papa nti ekoba ne se wo de afutuo magana mabunu wo mo afiri no mu futi abrabo ase wo mo peso okoko mo anim wo mo adwuma bi ase ye de wo mo koye suku ama mpeso odoko adwuma bi ama mpeso obo ama ukosua na wo ya asobra che na futuo be na de be ma wo asema me ka tiro bi ya ne se o mu ntie o mo awofo asem akwala wo ye asode bebre ba obre ba so ye aso mra na mi tira wontem ama mpenti nkwa abrabom no obafa so aga bafa mu no wo aso mri nti eto otimi twa ntem
to timi twantem na je say wo ya akoda na bo ye pani ani kwa se wo aso ye den dabi amwa okay orofo ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo e wo brayo kodumadie so totuo no a abrabomu no entwensan aba wo mo abrabom abrabo aye dendenden e dia ma wo mo ntimi nko emfa nko wo mo anim emo bia na ka obi de boa wo mo ya asobrachi a eso atwa no orofo ni nyina ko ya asoden enu ti no se ne wa ya asoden e na ma onwoma ahwiagu a eno na prophet Kofi Boateng say ya asoden no efa efiri wo so prophet says ya no what start ministry no nipa ba kakra ankra omo ba di odi ho dance do ba obrayo ko o se se e ka se sunsunjuma pade a ye yu firim Ghana ha enye ye ampa sofu yeso osafo nsa ne ho na wa odi ho dance yi osofo ozo ensan ofosuo sabi unami achamadi wo ba bia me free eba no senka unami amfa sa adena anchame aka mjini se anka nipa bejemadi ba go mo mamponten ene faade de unami afam so aye bia mo ba yesi sunsunjuma de papa se nyoma nko ye die se mu ade yemfantoa nane no de papa eduru ba bia nyankopon no de na so ode no fa no de ne ye na dwuma wu ofoso amba se unse so amos ahode na waso no bi amawu obi a wo watu nzo bu nipa wo criminal man na a wo wate aso de wa ne beba wo obi amawu aha nti o se afra ba ko na ba bia mete Sompa oyale ya ono mka jem enu bi ko di no wa dance e se nzo osofu bi wa ha nti en ko ntu ohum no to we ene we die anka ba de mfiawu sanu kai minimum no oh anso meme kro ya so na unamesa fam so sanu yade wa ma o kanza wa mo ba mu dabi na wa hu se o challenge nyame adwuma na sa onse onime mi suban na preko pre what be so for sa so onime se bia o wa enti ye ka sofudie a wo de nyankopon akasa na frɛ wo papa ofosu sofudie no enya de senka bepo tabi na nya de semani eje ho ofosu na asali obakwa omo batu offering obakan nyina kura gu ho no enu 4 million enu 3 million akasa time bo ko mitimi na watumi tutu be 3 manya bi kura no etwa be satam ka be 10,000 ndi mbaba pede wa tabi ene no so nyankopon de bi baby asore na me manfa mo ndi bewie ka enti sofo ubedi sofo no waboa mpempempa papa wo mo aburu kire nyina papa oname de man ye adwuma sanse nyame nipa de uhundu kura uhunu na oho adanse dia omudie kura sana mbeba efidie we so no omo se honhom dwuma ye nna ne nyoma ni die yesi aburu kire fu kura se de omo papa ayese papa ba kokura wo kwa America Sompa FM se ne manu onim wono so wa ko interview busa na brofo wo oduru ho wo ma da na absem no amete ye no ze me hoyo nwa akra eno na ma me yesem twuru ni eno sa akomo na ne de he no abiatie de se obako America no se me hwe kwam ehu enipa kro obo wakoye no obototo ono na no enti mu se ono no yoba ana me hwe oba no kra ti wade okay de wope ene de wompe ana me tire ne se ade a ebe mo no hu me ba na ono be papa na asem no eye fugu nti wo kwa onje fugu ampanso oduru ho na kwara sire tire no angwa musana bi na woko ono suko yes esi akwa kire de ole nyoma gu fo papa prophet na se duru baby na so bi kosi dan me de me ma honim no asase bia na hokwa sanse santika sa me ati asese pete mo asase na hokwa ansa na nkosi dan na obi te so na yednie ninti ampa sa asem no na e basa no a oda ne nyoma ani ana ofosu ampa ebi mpokura si bible mu
obi ni kunu ene ne ma ono mu free kuro ba ko so ekuro kuro sa kuro ayi so okono na Nigeria ene ne ma nyina aka ho mgoduro ho no Nigeria ene ne ma ene ne kunu nya wuwi ama ne ka oba no nko efe ne sa na wuwi nti amra oba ye no o ba no ka se me ko no ma enso me ba no na mba ne de ansapan nti e kira wo se enya saasi bia ana utimi ye dey atena so abobere nti de wo kan sa de te asase bu ho a okoto so kwagosi wo dan ye obekọ no na obi di nka te so dada ano na se wa hu na gosi so dedan ya ada se utimi kura sisi wi aba sa fi na abekọ no mo de ntbago ajaja se so be wi akwa no akwati ka nyina sa se sika nso ansa obe wi no so go beche no so go nso ante na angefiri ho akọ no na ne nyina ye dey agye agu tia no jiso danie ni agye se opam no firi ho no dia na be pam jiso de na chiwa de kan yes yawo babia so ene ne de anka de timi fie no ene no be tu fie anka de tewu Sompa FM sa papa tu fie nti aso bowura sunsun na wo hwe anka de te ho no no opene chiwa de aka no na wokọ na tim de sa kudim de aba prophet de wo kan amama kai bibi de mememinim ne se satia nyina nyepe na se de achiwade ekoka saasase wi ana se nipa da sani wabrabo enkoyie na de to so ne de achiwade eka no amanaka de to so na tu afiri so a ena sofue omoyom se mumfa hwan mra oye so a mumfa apo mra ze nipa 100 ya saa susu na temi mi mu na no na bitu obi mu a ye nyina ye de apo banana dabi so for what the mejo yi Matias ya pa eti saa ne be no dey se de tie ne se de di wo wachi de di machi de di omasa mo wachi ena pe efi a be film ena do bi na omasa mo film mi su bi fie ena wona wo so fosu film ena abusuya bia ya wo tumia idisa abusuya no so hene okay wo de yanko meme de yanko se enya ya hia ha se ya kwasore na se ya ka se anka amfa nwa emra nwa ne betima ba ye anipa ba ko mienu de se so le ma ne be 2000 na se o mo de yakura wo de mfa se saa yi na o se mfa mda no eye bi ni patan de a o fona aka na enti no enti mi nya adwuma ni nyina enti wo bia ne wono ne de a ese sanke ye hwe Sompa na ke ti wo bia de na mfa wo de ne wo de atimi aye dai aba ba se wo kan nyina bom se o masa mo afie de didi na ti anka de di mati menso anka de di wunso ati anasa de ama wo sentimi mpie de ama sentimi mpie na yi na pade ba ko de aye de mfa obi ade enko ese different na osofo akwanchire betumi ahia entansia se nipa 100 ya entansia eno mo ba counseling wo ha entansia etimi hia eye mako entu okran so oba na to yale a soku atew adam so soku atem ya adura me de ba mawo no enye no bi na meta de mama wi de sanko ena de sa obi nso dabi ena je prophet ye ka sunsum dwuma pa de se osiki kan sunsum dwuma de ne wo wa nipa wo ena ne ka se me so ma de so munim me so le manim say na ne ade to so ko ba ni se ya asofo amu akwanchire mo fa do mirimira me mu bonsam no ni nyina mu bia de do miri ba de na be kan chire wo say bi de almost bit my no na okay say na say try so but na bonsam na be de timi aboro am de do miri ko sa ye bo bonsam ani e omonye omo wa wo bonsam bubu e de be na ati prophet je be ni pa so timi bompa ye bibiri empire na koye se sa fasu ba de duru ba bia empire no hu hia ya bo empire wie wa bra wo de niam aye de agu agwan empire na koye se garden na no afuo na wo tututututututu ho friends wo afuo bibia anim ofuo so wo no o ma fra brem ena adi wunsa atotwene ye enipa na wo no aso agi sa nsa atotwene no eye wu fie tumi hina ono no tifie ho enti wo kura nwumia no kura na okoda wo mpana ona gina ho bompa yese woni sa tumi hine no wo ntina na wo no okwa akode a we no
ebe adwuma wo mpa ye be kwan na mpa ye no kwa na kwai nti Bible kan wasi ankanim dia me mani nti o mayira okay Bible na kan o se nimdi a me man eniti o mayira ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo nyame ya adom next week ye be di sunsun mu komo prophet nipa bre obiase o papa safo no nyina betumi adwom afiri mponkyerem papa aya na duru ba bia me ra wo se ye ni da bia me ka hwe ewu ate se enipa ewu no uchem say 100% a emu 65% unyame nsani adenti eniema huhumfi eye wo wiase no Sompa FM modern ya de bebiri ba aba wiase ya di bo okra se bo di kra kire wa ba bi efiri oba kwa enko professor afo nyina ba betumi adwom nkwa ofosuo wo de momra unameti ase wo eya asem unameti ase odi akwankyere be gu kwa menam ka betre wo okay wonderful nyame ya adom a next week no prophet in common ede na agro ye de no na ade enso esa kwantufo ye kwakwa enim na yahwe obi eso ayira wo obi ayira den ya enya asem ketwa prophet Kofi Boateng ene na twetwe komo nyame ya adom a eda na ohwe se ne ye bedi sunsun mu komo a ebi kan wa no ho se also ko danieni ewo prophet fa mani tudwa ebi an obi wo how amani ebi 0246 000 994 0246 000 994 one of our prophet Kofi Boateng emma na Sompa FM ya ka ti o se Sompa Asem Mpe Nipa ye besane amanfo afro mu punchirem mi Oforisuo Aboagye memeni ene omna samo da wada for lumba omada agese saafu ya na omubetumi ababoa yen yahwefo ne etiefo wa bra omwo fnam na yetumi adarete se prophet Kofi ye nipa wiba ya aboa no prophet yame adoma dasene yebehia na ya to yen komo twetwe no so na dasene de yebebo awuro susu ayimram na yahwe sede bonsam ana se osefo no etumi esei nipa abrabo na so utimi gini nhira ne koda abrem na empo ebedi ne nya mi kurom prophet papa bi mi firi se mi hu no kwan a mete so no satam ne etikurum papa no wakɔ afuo mu a firi ye koda abrem ko school wakɔ afuo mu a so ye hu die kura no se on se biase no enye adwumaden a obaye na jeso obaye yiwu dabi adwumaden fa yedie mba adwumaden na ngom tu fo mi tan ngom ye dada papa na de na di yedie ba aye nyame akwantre ebiase nante awo mereda adwuma ketua bi kura na wo ye no wo se oboto nchira ezabo busu ama o kan babra esazik akwa bana kwa na fafa so no ndi be yeye odo afuo ena yakopon to nchira busu ma no na okọ enti abraba wo bon se yakopon ba mu ani matin sa yes sika prophet na media Sompa FM eni omo ton ayenton na utumi se na ton ade so beka se ye de nwansa gu hu a chise nipa nko gina ho saafo nyina amra ene be da to ofosu onyankopon bo asase no odi ne ma pasim ena bon sama se no enti wuntimi nko tana be se o ton obade a won ne na ne sade anu firi wo ye again to men so ma omuni meso ne ba bia oton ade bia se eto ade ntra ba bia wote na woton ade no ye akeba dani ani okay ne so fiti ya na kwata na ton ade to amfa na ke ton wa amfa eno na prophet Kofi Boateng say just akwankyere trudo ena betumi enso etumi aboa prophet number no so 0246 000 994 0246 000 994
na okay prophet beda se papa se wo so ye to ye safro se obra yo kombra na ye twetwe nkomo enso wo so no wo de se eye wo yo papa eno ntino ye besere se obi biada what number no da funa mu no so ofre prophet ye ntino de so ojo krobete so sa na ye dwuma na ye no na empo so hoto ni si wi a waba be dia dance ya ma nyankopon ni monyam enso dead prophet ye beda se nyame adom a Sompa FM. o to se na ye behia mutibe damase wo bra yo ko dwumadie na prophet unche obi a oh anaka de minche obi a de minche obi a intina na o de mbadia mate ya the prophet Kofi Boateng orofo ya di kaka to se abrabo no enafom na se di abrabo no ensu esi etie no medical aka obi beka so fosu obrofo de dabi aka akwansidie wo wiase o eno ti sa akwansidie no a ama abrabo no untime mpem ko wanim no eno na prophet Kofi Boateng se bra na oba obedanie ni ya akwankyere enye mpa botintin bia omrasamo yaw so prophet akasa na ncheche no ya na adoso de mo wuti obi de a na yaw o chance na osese nipa Sompa FM. na de to de koso wiase a de so say krobi wa na krobi nso to aso on say ne nsem ma wo kan edu mebi ho ma yaw ubahwe no ya de ba ko a se bi aye obi no akwankyira ye de be masa nipa na noa na munyina mosaso prophet sentesa ya sentesa obi asufie nko eti na mpanifo kasa de obi de ye ni fie ne odi ko fie a ese o batu be no ni nyina ko aso ni nyina akwankyira ba ko fanka twede mi nsambra fa enkutobra fa ye fanse oye bla fa atese de wo kam ni bla akwankyira ba ko obi aso fie ne ba ye but so fo kan a prophet kan because my transition ya saying na do maybe obi sifia na wawu so what say na 2 minutes what between fro etu ba yaw yes akudai wo sifia wa na muda papa wo sifia wa na muda ebra wo start sifia no finish wo ya wi ape na to say it sa nanso kwakuna sui ko ba no say o kosi ufie na sa sunsun no hode a na sa ko handan na sa sunsun firi ho a wo be handan no betimi dunya tina fi bo ko handan a ni fi we onya ne bone na wota wo na sa na wo a sasa edi wachi no ifi wa ni hu no wani mai kaka ama no enti fi wa na jusika na nsu de bia no du fi a ni fi wa ita ne kwa de aba fi wa bi wo se mempe enkora mo wa wo mienza menyew ewo kumasia fiwe bu obeka cho se mempen kura mienza wo via ni panzo sai aso pani o aso ma bu musu che se de mama mo fa ne kwan na o me nje onu su si fie no wo ba ha da waka cho se mempen kura mienza wapam kola no yaw se na sofo bi prophet bi ye ni ami wa mama tenyo ma bi afi yaw sasa e bi ni pachi no enye nje men kan kire wo se wo woni no mo drive e kwa so anadwo no especially Accra road e free dwaso e kona kosi ne nkra ho no mo je ahwie go no mo drive no ehu a susu mu nipa mo do mo se go muti e wo kwa no so mu su atofu go ba wo nie ninti nka jo se ba na de be 2-3 mu kwa ekro no e ye obi dia won so so se obi timoto so na wo dwese moto ka mu dwese won so ko da woni hui eni dia kwankyere na wo ka no wo be kwa so libi tonso ba kwa ye kanu na mpaibo na sintide kaba no ne be kasa kaba yi ya woni na wo sere yesi eni pa so masi ko to ade wa boka mo fa ba mu so kaba obi su baba ena na wole nye ye fa ba ko kaba nunkuwa ne be kasa yo de mo ya eni kwa Asem Mpe bokora ne dabi ni kwa se fia ya mpa botente kwa nye o du me bia na no se me ko bomba ya afede me ka se nyankopon ka bonzama ni me se bona matwa ni twabutu me se nanso obey pa bo ya bre okay
Obrayo okudwumade ye ne prophet Kofi Boateng na twetwem komo no na ne komo nyina na wie ye ne se uye nipa eni kwai so ma wasonya den firi se Nyankopon Fred no se onya nsu adwuma na wo bedi na chi no no na ebetumi aboa no wo ya aso den de na ho den koto nsu sika no so na ekosi sei yeko na homa no so simenu mransia hello okay ano ti wo wiase a also bie wasum na ade bie besi bia no ye ka kire wo na wa ye city betumi aboa pa 0554931931 0554931931 0548931931 hello yeah ajuma dase amen Run about to no so pay. Obri konfo anoche the statue no si ho. Bobi ani kura no. Pajani tia hwiem. Na santima tu mi kase no sikadwa no wasofri wiem okura no. Asantima tu mi sikadwa ko so wasofri okura no de. Piao asantema ti ase. No kile zili kanko chimasi. Ana na mi fa for ya lu sina mengle en kwatenge ma santima Oforisuo this. Na bo so ga ka mi kenye. Ima be ga fo na ba so mo sa ba so. Wadi ye di kele ko so wi ase. Wadi be kan se bi se na mi ki ma na se pe. Sompa FM. Okay. Nuti onye ni nyame dwuma fefefe kama pa yekon ade akoye nim ayo brayo kon dwuma de prophet Kofi Boateng ene ne twetwe common hello yeah ensuo ba boode kwa jozu bezi na to kwa na mama yentie o obia ni se papa ni gira hono okre ni bodia obia ni de o ni so dia o mama ko o mi tiao akwantre papa o bia na ko bia ni na wo le me de wo nyame ya se wo ni mo pa mo ma so ni mo so dia ko we mo ye fe mu ta obia ni ni mienta obia ba dimira obia fa mfia amela obia fa kusia koko anase fita obia fa dimira ede no baba obi mi di kwajo le go mejora obi wo ni kutiara ede do nyepe baba nyame jamu okay na chese kwajo space kire se akwanche ni kwase kwanche pade entie ka se fa Sompa FM anu odene pa yo bi ka kire asantema bo bi kire asantema enne anwumre Sompa Asem Mpe Nipa na maka kire se ye ni prepesi ye bu aduponko mu ye wo hwiti prekon ye yeti bunu ni asan atekoko ye ya sema Sompa Asem Mpe Nipa ya ni akofa bia mu ora for the obana nya trans ye ko computer so adwadie emna sisi ya oh dabi ma bantem do obi an yesi mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa Babe, ya botre.
Oh, also mutimi delay kakra. That's it. Nana. Babe, mama and Pepe been to her. They are no kakra. Near fan delay, ya pension. Bye-bye. Losing the rabbit that's the baby. Losing the rabbit and Bemasa. Losing the rabbit. Memansa. Dama, Breyosu Memansa. Oh, Dabi, my bantam. Okay, yes, Munga, near to Kwana, my bantam, son. Oh, also mutimi delay kakra. That's it. Babe, mama and Pepe been to her. They are no kakra. Near fan delay, ya pension. Losing the rabbit and Bemasa. Losing the rabbit. Memansa. Dama, Breyosu Memansa. Nyansem, one time when you feed your tree, and says I put for me. All me, I just give you a fiat. Say, Andesala, nobody ma, nkema, kwana moba. Oh, say, and then we are semesio. Can you palm? No sana, no she na wodele. Again, I didn't come in. Kingdom Garlic Bitters. No, not benefiting. No benefiting wine. What's your told dear? I brought the smell of our brand. You should be. We don't take a can of bread. Kingdom Garlic Bitters, any capsules. No one would have to be. Kingdom Garlic Bitters, in the capsules. A similar, a double amount of say. send your nanny wife company one passing. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say, see, I'm persuaded. Kingdom Ginseng Power Capsules. And then it's some free. Abribia. Obabia, or de Poahound. I do Bakupa, we are tremendous capsules. Tremendous capsules. It's this same Mario Bestima. Anyway, you may have already a ton Nobia. Kingdom Heber. No challenger. Okay, Yamasha for any atiafo nyina akwa babiem eba dia santiman agiatum Sompa Mpe Nipa no efri juada ekosi di fiada so de adaje ni poso kra sisem po menteme ho ase fa beda Sompa Mpe Nipa na asubonten wono na ye Sofia ase dikuru won fa dwumadi wi eni agro kra na asubonten Sofia ase dikuru Sompa Mpe Nipa onfa ni agro ketekete na sa Sofia ase amekan dwaben hene na sase no na dwaben hene na sase no ni dikuru pa a wagina tum na asubonten omo yentafo so omumienu ne dia konwa no ntimi kiro da bi omne kobom Sompa FM da bi omne kobom Sofia ase dikuru enso eno no ye kwa ko yanim ten araba Omaneku na tezo ya mfantini pacho be ya mfantini a me na mehwe asoase mfantifo ho nyina wo ba hema ne me oh sir pacho oh nana oh na so di ne the same game nana araba Omaneku one na ise so nam pacho ai na peni maneme na ise de ye papa prekope sa free for self femina onfa dwumadi we ni agro ai free ho ba so panyina odi achi won na di obi ko university no na ise o ayemi se ye be mama kwa ba ya ewa me na wo haw ene se wa man ye ne se o de abeda Sompa Mpe Nipa se yen yi betumi aboa me wa medase me hawo ni nyina ne se eye me nana oba me ne tie ni dia Sompa FM that so ye Udis yeboa okay ne fie de ye frɛ no ma megima eye da no Good Friday anopa me fifie kwa asɔre ɔno so na ofie me fi asɔre ba ye no na okutaba abayo a ɔno so wadi mfie num a de baba de boafo de Betty Ahema
na wo ni fie enti efiri saa efiada do ya hwehwe baabi e pese ehu ni nyinara akoye kuro ma bisa akonkran ebisa baabi bia ye de ani akire abayiwai one menana nkanso yi ye pawo baabi a ye huwo eno na madawoba na nesa said ya woka no na peni maneme o ma meti se fa ko sompa de ko sompa ba ma ni penyi na ate baby abayiwa no obia no rade boa obebe fi ni se nwumre me de abeda amu na jese metini ya wone ne ba na mu nyina free ko pacho enu ano no ne ba good friday 10th April na hima na good friday wo ma ne nche dodo so de ba na ke hu bi na me hwehwa se ebia ye be hunu ana so obebe fie ya wonu kumase he ya aso ase ma me mesra busa na adwene mu nkan kakra na adwene de enka no na da bia no ye fan se oye nipa bia na adwene sha enti de obeye no oye te se de oye akwala wadi mfie se bia sanson 37 na otapie abonten a okwa wo ba da bia na saa de a ene waye no saa prinsa de waye ekwa buso obi anu wa wo hye no awroba na se wo hye na bufuo ama ne buafu a wono wafire efie vacho dabi obi anya ne hwe na bemo ne wone ne wo ye no wai ba ma se si ai ebra wa ye ya behwehwe na menwoni ena enianu bi baka chem se akwara na odi tifie ho no onyem na me say minimo na ye ya wada no de ahwehwe ni wonyem na ye wada no enwumre no kwa adwuma baaye no na me say abaywa asha tale kese kura dodo te se dia obi a wonyem enti se me kansa no na dwere ye ne se me bebi sa ho asem ene ne yira yi na just wo hu so what ho asem onim se me hunu na ye ho na he fo na bo wa mane oni enkwofo obote ye ntemu no omo no di agoro no se omo di omo awani na me de me de me di se so ba that TV no so pachai be hu no because me ye mu anhye me kora se ya na ne ba na ti ana de ba no wayini o wo do fofo ni okay na ni kunu no one ne wo akwada yi wai ni kunu no brante no wa ware no ti brante no wai ye ni baby o sesi a won ti aso ase hobi dabi akwada ne nie munya akwada ne friso ma me na me pen hu ma me no a ye be hu akwada no won ko ba bia nyim no ye mu ahye kakra de adwuma no ye ye adwuma wo university or the restaurant bi okay if any madot no mo ye adwuma working university pharmacy block okay ko mo bantem aka me ma me producers ne ko ho den ya wo adamfo pa wo ba bi o ye adwuma no a busa no na yesi ne so a ibe hu ababa we titi me ye mo anhye me wonyira ai wo mo so ko mo bisa me se wo mo ntia se o ma adwuma yedi is the way na adamfo pa wo babo na no Sompa Asem Mpe Nipa mahwefo no omunni mihwamoda baba we entomo wi ankoto no Osei Yaw no nipa ya pa omu 5 fidi wi so no anya asem ketwa se nipa pa yira nyankopon ni mihwamoda biada ayibe hono atena na hema that's Sompa FM so simple say Osei Yaw no osi ne din Sompa FM Unisi Aboa yesa so friend Mami Jima Mami Jima Unisi Aboa Mami Jade o chekere sere wa jade o chekere se na hema akora busa se o sha atade kese na wo yemu ahyew se ebia bo hu se onyemu wa wo pen ana worusa meboa wo fa pen etidie be na se ye wasem foforo se wo ba wo foforo ebi kura saa wa wo so akoda ya ye ka ne ho asem wo hye yefuru mu wono na ebe mu adi ye wuwi ase me de me yemu ahye me kakra ne se wo hunu saa no ahwe ano de aduru akoka na akofa problem aba na se yira pa de wonyira he enti Eunice mesre wa ba bia wo bia no
ana se obi biada obehu ababa watuntum fefefe mo mo na battery se Sompa TV Sompa FM hia no kwa baba wa no nyira na se de na hema akoka se em se wonyem no ye mo ahye no ye mo obeba misre na ababa wa unit misre wa misre so bi so ko be we no baby akwa ye no na hema kan na bufu kakra bani mu ene odi afifie enuti kwaku we no ye trezi no free na dwuma mbo na dwuma wo wadamfo pa wo ho pacho de asori a okom ne proprietor no o twuduase ye te twuduase okay ti ya oni asori no ayesa Assemblies of God o mo kompaibo o ye mpaibo enti me frɛ sofo no ebisa no so Isaiah oboko conventions ni ade na ye biara ohu ababa wa no no se ai fiada no okuta de ba no omo ba sorry na omo convention omo ko no airport roundabout ya omo ina na folk akoi nti omo ye na omo ba for afternoon session omo echo fias omo besna ba afternoon session said ye ina nim se good friday ye no nti omo friend so omo folk ani bi no omo nkomra no se omo nko na ohwe dadafu bi o de chem so aba nti ka mi tuyi ti di omo no ti me ma asofo ne ti ye asofo ne frɛ asori ma na omo ne omo ko yin na bisa oh ye de na ko ye onkuta bag onkuta hwe onkuta na bade pe na ye poye na omo ye nko no oso okohwe na dafu bi wo de chem so enu na wa ma bi Sompa FM onyina nti mam yu we ni wa dawro ma hwele brafie se ka se onyemu atete ho ne ye se onyemu na ayehu odi nipa na ebe wiase na okura wasa wo pen onya akoda onya abofra so hwe ni hu abowa odi akina bra so pass Sompa TV ya na ye ya yenko ne mfa nko na ne ene na ahema ho omunye nipa bonofo enti mo mo ni nye omu ya sa why mesre wa omna samatase obeba me ko barisa no ma na no mani abe so nya akoda na ye hwe no a ye ni be fechire ye ho o hopa wonye bibia ha ya wonsa akoda ye de na ya to esu na we a wonti sei na wonye chen sei nti se umu akola bi ana maami bi okuta akola ase bi ore oba ya bonti na wo twene reda na hu se wa ntoto ana obomoden wonyira wo bro no so ya se ye mu yetete mu nim se we na etoso mienu a wa ye saa nti ba ko no so e dan ya amanfo na den ba nti we nsum nim se aha de dwumadi anyame de a che no se obi yira nko a e mo bi mo ha o mo ko no mu hu a so mbesa be ka no o mo ma me ka na mi se na de ni na na ese nti ba no so bra wo se bra no ayesa na ba o ka se ade atale a wa hye no o ko so do ni ade kwaku na so de pa bi pass wo ko ka che na so onyim sa na ye so wo se wi ase no so bi ko nyim abeka se mojadro no bi akona obi akọ wi ade ye no Africa no ana Ghana ha no wadua no ni wa sam de because asem bi timi pamu ni pa frifie so won te ono ko no sa na te de ne me menya mane de ne me ne me manyina ana me ba ye frifie a sa na man de ye no but wo zu e besre we nya de so obian frifie ma wo maame ene wo fa no mo ne se be unua no ko di ya wo sa ena de ya hometene se ne de wiase ye no wiase ye hu wo ba ko no da ba bi ko wa da ja ko ho ade ko chi na ko enu ane ye ne dai den so janka wi ade se menyi ni se ebetima ba asole fu no hu so aha ena ye mfa nko asole nso obu a ba de se ni ba ofri asole we ya no kompa bo we ofri a no ko ha iti ye besre mo amute YouTube fo ne TikTok fo ne omo he TV ni ade nyina ye besre ene mo amute FM station Sompa Asem Mpe Nipa because ye fidie ko akire na minim se onko akire se o kuma se ya iti ono so otie ne na obi agene no won nchen so a ye besre onko di boni bia enya de bia wo ba fie na sebe obi aye ni bibia o mra na o ma men so mo nenye abwa sa me na nka sa me ngaja ko jojo na enso abetra ha sa esa na so sebe pantefo ne ko mu gari bia ne powder nya sem to some de wo de nya sem na court up na powder de so nti mini be o bebe ni ba woni powder na se nti ma de make me boa apa
Yaw Odi. That big Odi. Very good. No, very good. Napa ado gari we are. Oh, what the bobon come. I said no from some na to pa kwasi powder. Ah, na to say den. Pa kwasi powder. I'm send abomun kwan, abenkwan. So wonti wa kuni bibi. Aha, che so. Yensa ansra branch a wonyema baba we a wagina tan so no say. Yentumi season na wade. Ana say na bawo a woni maame yu ba bawo. O releasing no man mrefi. Ensem kan yi bi o yebeka. Ya onenu no. Oho no 50-50. Eho no wo. Se na ma kire se o makoho meboa. Aha, nenso saa de obu okura no hye wonso wonka. Bi mo obi di hye ya obi no bi ade bi ameka ho. Se wona mabonte na hu oba na ne kwada ma de akye a. Sa de akye mo no da nyame ase wo. Because wonu oba da wonu na busu enu ni we na de kwakye na opusu na mpusu a. Ya sa asema ba wo. So opusu na mpusu a. Awa na fe do se buti. Ti de be se ne se oba ne hye ne da mo so a. Ana ma hu se oba yi bema bi ani tifi ana se sebe oba bi ani tifi wakofa oba bi ene akola bi a meshow bi oba wanka ne kure ibi agu samaritan bi ne bi ohun no wodi ne kofi no so wadaroma me yensanka wo do ne ba sompa ha ana se wudu na nakwa de sebe wonyira ewokumasi a wudu na ne se ana se wudu na asoase infantifo hema eno ana se okwa sebe na beje no wadawase iti we de yebesre etiefo ne ahwefo mumwaye na akora no ka ho ene nipa na nka se ode akora ne ba wiase no obi a osombo ma abusua no wadaroma iti ya omigidi ese bia be fine okay I don't know say hu ababa wa na posifo bi oba obi a mo asonte say sompa ni dinu yesen ana say phone number we show 0244 516 784 0244 516-784 mami units no okay wombre fi onyado en we penny na ne bano so de sen Betty baba ahima ne bano Betty baba ahima yo no ye besre pa ye be kon homa no so ye be hu na nwumire ya ye be kon homa no so ye ko 21st kene kan ni siatica expert no or for 21st kene kese men kan che say siatica nko ade a wo mu akache ewo kana fananye ho na so de ko ya de bibire bia da 21st king between to asem no de Sompa FM overseas you hwa overseas wonne Sompa TV Sompa FM na wa brusa akromu obo asekanse quarters ko junction krabe hu no sunwa ne kwada tachiman 21st kene kana American phone na media ma 0540311311 0540311311 tago heba mesha and capsules say men kan to say bobobi twekabi na ne nyina na say bema ntimi nyina so yie bema de shemu ana adwo orofo tago heba mesha capsules ma honye den wompam atenka no wofom o libido no wofom ba bema tago heba mesha and capsules na infections no so de orofo eno so je wa himfie ho aboso se o yoba orofo bema infections no ya adwene eno na de fam ekwo akoda no na nsusuaso boni bia ba akoda no to no tago heba mesha and capsules 0243228296 0243228296 tago heba mesha and capsules orofo yenko no VG studios men kan tell say aponto ne abadi to ayiyo no na wotwa die ne dia said Obanyan Kaidum at the ato the VG studios sort of and can Malamabasi first Coco Street in Sopeo and I be no VG studios 0574 715 778 0574 715 778 no VG studios and American for Namedia Mount Yanko Poyes Persodente a drone near the Dukia Seno a drobia a chey pa a poor seno. One name Sompa TV, Sompa FM, no, free dental screening, and what they abba. Not of four, Sompa FM. Said almost Yasha and your man will form one, as Sompa premises, I know, and Yasam Ketua, who a problem ever was sent a bit to two, Druba be a num a yinka or a four, and no, and a persodent, Sompa TV, Sompa FM, or my good in Nipabia or more, how ni be say, Yamaya do more what China 16 tapra. Sompa TV Sompa from yanim ya bra na yehwehwe wonum wose na yemfama free enyoma babo apa ensuo ne toto de na betuma makuafo mu enyoma so do so na omatumi ate na bra
OCP Ghana Limited OCP fertilizer odi abadwa so eno ne betumi aboa power for baby ye ton agrochemical no ko hwa usu po OCP fertilizer ne bi beboa wo yi pa ko na ekope bi onfudie no fa so se wo ye patra udua bruko kofuo fa bi ensuso ase na entumi so doso na nti na bibra na se nyoma no shumu no eno na abon sesika ensu ebetumi apieye OCP fertilizer na me kanfo na me dia ma Roma for the drew ko Father Martins eba mesha na me kanfo na me dia ma orofo nyojo ya de stroke no hawo na honam ayo ya wa ye mre pressure no so di unya pa diabetes no so serezi hawo no anu odene na yade ko anko biada Roma for the drew na me kanfo na me dia ma wo Father Martins eba mesha yemfa pai bonta echiri na nyankopon enye na dwuma se wo ye na dwuma dia ewiye bremu adura wode ni tumi ahyem eye Roma for the drew yemu bobi yetwetwa bi ebeboa pa 0247919122 0247919122 Roma for the drew and I make come for na bia modo for yankon homa no so na mogidie kase se mami yu ibehuno na ahye enyame animonyam kama pa 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Meteo Peter ni Ogoso le ma me lo kete akola no ko kwa shere wo airport about wo vet ma che official King's College or our 715 or airport about Sompa FM. Okay. Shananim ni ye ewo TV no so na mogidi se ye behu no sisia. Okay. Hello. 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 yanko homa so na ye ne ahwefo ya tiefo so entwetwe nkomo na yenhwe na fidie we so de mugidie mapase sena entoma wiankoto no na ye hunu dada 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 ye feno mamiju yesu ofirifie no good friday and ofirifie moko asode otimi kobi asode no otimi kobi na efiri ho no moko afternoon session no and o se okọ na damfo bi wo de chem so za time no na ofirifie za time no ti asembia ano den pa ma no to mo no ogidi ese yebehu no mo so nipa nso asebi akoya kofa nyinsen ba ayamugyan eno so ya yenhwe ni yo yaw kasa bi ni ye bi manipa dwane firifie se obi ko nyinsen yaw wo behwe nipa bi o wonche ayamugya odi begu saa wo ba no eno na ka man ko bi fa duro no jo behwe na onu akoye sei eno ma me beto wo papa beto e de ngoa ya we kwa wa pen die no de asema nje no bi o te saa no re no so no ma me fa be nko na ja obeku e de se obeku na no ku me ni me banyina ya na bi no nhwe fi asem obi me bi na me ka se wadua na ye ni ba wasem pa obi asem mu hia obi enso mfa asem nso ma no me se de bi asem me ka cho se me no ka asem na wo ko ka sa asem no kire nipa se be me go de yan ka me fa se ye ka obi asem wo ko ka kire se wo mo no sise ya be bodua bi ko me fa nso ma asem ne ye ka me nka se koka di duabo na asem ne no ma wo mu ne du me bia yenhia saa de ne se nipa penipa won sam ka dodo obi wetimi de ntuma bonu makodra obi fie wo so asem na wo ka ne wo na wo de ka ne wo bebrebe ne nyina busa se na wo hwo ho itisa no ma ne ye ni obi wo ha obi banyemwa wo de betre fia ka wo so bi kwa na se be so ba kwa nya yefode yemfa wo nsre de nenso enko bi ba kwa na ko fa nyi se ba na nka wo hwe so ne wo ye ni ye na nka wo ba bi so anya bi yasa se tano ya wo tano nyanza mo ba de na ni pa bi ni onim se me ko ka nya mama mo dabi ene de yesi si ko no de wo ba prophet asem wo kan ene ne ya abawo mpa o ya wo ni nsem wo kan abawo mo wa mpa o ni yenim ene tu ba no obi wo a ya twa na besa na mu se ya wo asofo no me se no mo akwa na fo mo asa beto mo tu o se papa bi e fa no obotan so wo be hu na
ya na o sa be cheche pa kwa ofa so no ye great software o shem compound botan ono a betra TikTok asante na mebo ni din no ka me mo holding on to the ball, giving after the ball. ya bese yan kasa software nyina nye nanso du me bia yin su ye box kakra e wo ba bia wo compound bo akwankyere bo betima kyerɛ wo maame na eye o sei wo papa na on so sofo no kura so ne maame ye ba fu wan na kura ne ntesa ne maame ye ba fu wan no bebre ben hwo bo maame hwo na fi sa no ma no obi atu kwai ho sini nua no mefo mo nkoda ni nyina ye se asemba ko bi efri sofo ano ana odifo bi ano ba ye asai ni pe wo busuan ni nyina nanso abusuan no yawo nipa ba ko na mabusuan so le o nipa ba ko na mabusuan so ye ni iti efie 05549310548931 yenhwehwe yenua ba no yas ya nse efie bi abekọ na efie ohia wo mpa de odi ye no ya bona som tinitimo ya den o ya mbeku ntia sa abota o mo ko na kum de odi kan na o mo che nya hwete o mo yira sa na busua na ye yankopɔ bo sa kakahini asalai uku de odi kan na o mo ba nyina hu sa asemasi eti o mo hwete sa na efie bi mote nti wo be ko fie bi mu no na nipa esesa ko didi ma nipa bi di no ya bona som eti won hwemo basa munam ko gwa mnam munam ko gwa mnam ti abesre no ma bi won ma wo ko asole akwankyere bi wa a wo de ne mmum no nzu adwe na sofo ne ka kyere wono because nipa bese 100 makwankyere nyina ya baako mompa boy ya baako adenti de se ko ba ne sa ya fe na mehu se obi betima ko gye asase wono nko ya ba ne sa obi agye fi sabe de wono nko ko ne afisu no obi wa on tiase obi fi sa wode ko abroche nka ho enso obi wa na de ama no obi wa on tiase na go better out na abroche so many years no so ska obi su ko within say by 2 months 3 months or year wonders eti sasa no bi ne peche no eso obi ala ne sasa te de ram ka obi ko betima obi ade bo bi enka no obi su no fo obi quench ye bo bi anu anam so eti de sofo na ka na du me bi ansi fanfa ho ko ni pa yi de ti ne te ya ne enhwe na ko ne mum se wo hwe no ma bi ne ade na wo kasa bi a obi ka na wo da toton sampa o de nipa ne ka na ne kore edenti ene ko basa yeti de ma su obi na busua obi abusua so de wom eti eno so ye hwe ni yie na nipa ye tie no sebe ene asofofo bi atwa nipa be to bu ha wo je kwanzi nyina emfa sika na wakwa ko twampa wo ko fie kwa ko wu ekomedo sofo nso o be ko no sofo ma me adika ofie enwiane ne nkwan ne miensa nim sofo bi a ni fufu e wodi ne nkwan ye miensa wodi ba wo mu kakra na wodi aba wo mu ka no ansa na wamene won so wodi ye yade age kwansi na because ensha ye dia to so no ya wa yam hihye na abantie kase twese kwa wo betua especially nyan mo do che no e dia be hwe na ye nyanko nyankopɔ mo ani mum ye me ani na ho e wo no ma bi hu na intro na mo ya wo ebeboa okay erutino yanka ntro ye nua ba no se onhwe no mrefie fi se na na ise ne na hema omwani atoto ba no sa house mi hu yanka ba yeah what na ya mo ye we na emo se ya bo tent bi wani mo chana from student for de no wa osia pro bi ana se wo osia pro wanu munye enye osinso nye ukisi be o kase bu yire so na o twetweneti no bra ya odu me bi asa obu mi nsu ya obu munim wono wo yire kasa na o twetweneti se ya na se nkoyie ni pedu me bi ade se ni ti o sente fi woni mo ba eno so ya na eboa ye betwitwa amanfo se ye betwitwa ocha ene meja be bra ena nipa bi aso na ni mo bi opasumisem o pasumisem kapa ntenu se be na ochira na obi ava na ni nkira o se so wo de ozre so mpa ba ye o se ya force wa ye no ma babu nipa o to ochira na pata mo ye twitwa amanfo se na no ba wa do brush be ba na on ba ma brush wa atem 13 bibia wom okay o ko so benya paste dia kofia ko twitwo se that is a pest student na ya tete pest student o enye ne na mafo de ye de si tira gumi me ba no man paste o enu se won twitwo no wadi nyina de Sompa FM
we di pesi na me aduma de kaka ha no bia o cha me sa na sa ni nyina ka ho oh na so mo de adu agum na mo de mama page hu no manum asem no cha me so ukunu we ne nkoya o maninya ya mpa mo asem nsem wo mo accident wo mu chen nkra kwa so hwe ede mo asem ma ni huna mane wo na no o sa pensa no anajo sida worship sida ya papa sida worship ada ko mo me akaka no mu nya mo no mo so me ya ka enzo ne se ko sida o diduma wo sida diduma wo o na mami bia kan ye o se mini sida the bomb sida diduma first service ya no se no ne anopa koko first service anopa koko no to bia anya bi o kase o kira kwankyere bi se o kase fansuo si wa yiso a fasi nsuo de na kwankyere ye sida de o ne na so fofo ni na papa ya da o ma okay eno ti o prophet Joseph Mensah so yenchia no okay ono so yenchia ne pa nyama adua da ono so beba ono so yenchia ne pa obo prophet Joseph opoku mo binti a wa prophet Joseph agretia ono so diduma se Jericho no wan ko Jericho anese se wan ko